Liyetona General Innocent Kabandana ninde, ni muntu ki? Ese amakuru avuga ko yaba yitabye Imana ni ukuri cyangwa se ni inkuru zirimo gukwirakwizwa mu buryo budasobanutse? Uyu ni umwe mu basirikare b'Abanyarwanda bazwiho ubutwari, ibikorwa by'intangarugero bigiye bitandukanye ndetse no guhesha ishema igihugu cyacu cy'u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga. Ku ya 7 rero z'ukwa 9 uyu mwaka nibwo RDF yabitse urupfu rw'uyu mugabo, ivuga ko yaguye mu bitaro bya gisirikare biherereye i Kanombe. Innocent Kabandana yinjiye mu rugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1990. Yari umwe mu basirikare bakiri bato ariko bafite icyerekezo n'ubwitange budasanzwe. Nyuma ya jenoside muri 1994 yakomeje umurimo we mu ngabo z'igihugu, agenda azamurwa mu ntera mu myanya yo hejuru mu buryo butandukanye kandi bwihuse. Ibi byumvikanisha neza ko yari umusirikare koko udasanzwe. Yabaye umuyobozi w'ingabo zidasanzwe zizwi nka Special Forces Commanders, ndetse ayobora n'ishuri rya gisirikare igako. Byongeye kandi yabaye intumwa z'ingabo z'u Rwanda muri Amerika, aho yabaye Defense Attack Washington DC, ndetse no muri Sudani y'Epfo mu butumwa bwa Loni naho yahakoze misiyo zigiye zitandukanye. Muri 2021 ubwo Mozambique yari yugarijwe n'ibyihebe bigiye bitandukanye mu ntara ya Cabo Delgado, u Rwanda rwohereje ingabo zo kubafasha. Kabandana niwe wari uyoboye icyo gikorwa, cyari kitoroshye habe na gato. Rwari urugamba rukomeye cyane ariko gisozwa ari intsinzi. Ingabo z'u Rwanda ziyobowe nawe zasubije amahoro mu mijyi nka Palma, Masimboa byari byigaruriwe n'ibyihebe. Kubera ubwo bushobozi n'umusaruro udasanzwe by'umusirikare turimo kuvuga ahangaha, kwa 26 Nzeri umwaka wa 2022 Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yamuzamuye mu ntera amuhereza ipeti rya Liyetona General. Ubu yari umwe mu basirikare bafite iri peti rya Liyetona General mu Rwanda. Ntabwo yari umusirikare gusa, Liyetona General Kabandana afite amashuri akomeye cyane, yize amashuri menshi agiye hambaye. Afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza izwi nka Masters Degree mu bucuruzi cyangwa se byitwa Business Administration. Iyi mpamyabumenyi yayikuye muri Oklahoma Christian University yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umuntu washoboraga guhuza ibijyanye n'igisirikare ndetse akaba yabihuza n'ibijyanye na Business Administration yize. Liyetona General Innocent Kabandana yari intwari y'u Rwanda n'Abanyarwanda. Ni umwe mu bantu b'ingenzi u Rwanda n'Abanyarwanda tubuze muri uyu mwaka. Naruhukire mu mahoro, yaradukoreye cyane, yari umusirikare wacu wadufashije mu kubohora igihugu, mu kugarura amahoro mu Rwanda no hanze yarwo. Aruhukire mu mahoro. Liyetona General Kabandana ni umwe mu basirikare b'intangarugero mu Rwanda. Uko byagenda kose amateka ye azakomeza kuba nk'isomo ku Banyarwanda. Ubutwari bwe buzaba isomo ku Banyarwanda. Umurava we ntabwo tuzawibagirwa, no guhesha igihugu ishema bye nk'uko yabikoraga. Banyarwanda, reka tuzagera ikirenge mu cye nk'uko yabikoraga. Niba ushaka kumenya amakuru yuzuye by'umwihariko arenzeho, wasura ikinyamakuru nk'Igihe, wasura Kigali Today. Izi nkuru za Liyetona General bagiye babyandikaho neza cyane. Ntiwibagirwe gukora subscribe kuri iyi channel ya Vix Fox. Wakoze kubana natwe, wakoze kutwumva. Ndagusaba gukora subscribe nyaboneka kugira ngo inkuru nk'izi ngizi zitajya zigucika, ujye uzibona umunsi ku munsi. Nyuma yo gukora subscribe ndakubwira nti urakaza neza mu muryango mugari wa Vix Fox, urakaza neza mu isi yo gucukumbura. Reka tubane, bye bye. Duhure mu nkuru zikurikira.